खुमजरे ISTV न्यूज़ में ताबिर बपुम नमपो तराम नोक्सरे हौजाहान बदा मरोई बपाव लोबिसे माराम जातिना खुंथोकपा होरकपदगी पांगथोकतुना लाकपा कांगही फेस्टिवल ngarang पांगथोकरे हौजि पाव संदोनो पिजरे माराम जातिना खुंथोकपा होरकपदगी पांगथोकतुना लाई हारिबा मासादा फी थोंगदबा कांगही फेस्टिवल ngarang maram khulel da leiba maram ningthogi complex da पांगथोकरे फेस्टिवल असि माराम सिंगना माइ पाकना माइ मरोंग लोकपा लोइरबा मतुंगदा डिसेंबर मदि जनवरी अनि गी मनुंगदा पांगथोकपा कुमैने माराम जातिगी थाजनबी मतुंगिना फेस्टिवल असि पांगथोकत्रिङै थामा वाटलिङै दिगी नुपा नुपी लेमिनबा यादे हाइरि सना कांगोल असि ngakna सतबा नुपा नुपी यावरबदि असोबा खुदोंथिबा नंगी हाइबगी थाजबा लै हाइरि फेस्टिवल असि लोइखरबा मतुंगदा नुमित हुमनिगी मतुंगदगिदि लेमिनबा याइ हाइना मतम क्यागी ममांगदगी थाजदुना लाकपा सतनबी असि ngasisu ngakna satuna laklei hairi फेस्टिवल असि मनुंग सेना माराम जातिगी म्योइ सिंगना मकुता खुलाई अमता पाइदना लमलकी सेक्सिंग फादुना माराम निंथौदा कटपगी सतनबी अमसु पांगथोकतुना लाक्ले At least we should keep our traditional. It's good for me. At least I'm happy to see them that they're following the old tradition. Actually, all the tradition now they don't used to follow anything. So it's the only traditional tradition till now they're following. So we're happy to see this. ममांग सही दिसंबर कुन हुमदोइदा लारियंबम लेकाइदा लेबा हाइंगांग सर्कल गे SDC ऑफिस के थोंग थुगाइरगा अखनब से संयाव उपुमा मई थाकिबा थोदो अदु ऑफिस असिबु फजना खंगबा म्योय यावना सथखिबा हाइबगी सिंगनबा चावना लई हाइना लोकेलिटी एरिया प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन कमिटी काइरंगी सेरोल फंगदोरले मई साकवा थोदोक नुमित अदुदा कमिटी गी मिहुत सिंग थोदोक थोफम द सतुनि यंगसिनके थोदोक थोफम द लेरंबा ऑफिस अदुगी स्टाफ नि हाइबा म्योय यमना मई थाबगी थोदो असिदा ऑफिस सिबु फजना खंगबा म्योय यारोंगनी हाइबगी सिंगनबा वाफम थमलदुना आइनगी मतेंग लौदुना सेनब म्योय फागतकनी हाइना फंगदोरके अदुबु ngasi फावबा सेनब म्योय अमत्ता फाबा पनगी पाव फंगद्रे हिरमसिदा मणिपुर सरकार अमदी हांगांग केंद्रगी MLA नमियंग संगबिनबसु सेरोलदुना हाइरे ngasisu ऑफिस असि मखलमतिगी सेक्शन थौरंग लौखतना लैरे मसिसु मरि लेनब अथॉरिटी ना यंगसिनबियु हाइरे थासिगी कुनगमापंदा उखुल डिस्ट्रिक्ट के संसद पुलिस स्टेशन के मनुंग सेनबा हाथा खुलगी लमदा सगंगदब सिंगना लाइसरम इबोहन बिबो हालंबा थोंगदबो हाथा कतमनावलोंग अमसुंग हाथा सनावलोंग ना यानिंगदब फंगदोखरे मियादासिदा सेनरिबा सिंग अथुबो मतमदा फादुना आइनगी ओइबा थबक लौखनबा दाबी तौरी ऑल हुनफुनतांगी चेयरमैन सेक्रेटरी एसोसिएशन नसु मियादासि यानिंगदब फंगदोखरे नाकलमरोमदा उखुल पुलिस तगी फंगबा पाउदा मियादासिगी मतांगदा तिजिलबा केस खुमांग सौसिली मारालेबा सिंग फानबा होटनरी हाइरे निसाना खुनाइदा पिबा सैथेंग मसुंग मसिबु थिंगबदा मियामगी थौदांग हाइबा खननेनबगी मिफममा कादा मसुंग ओइनाम मरा पाइबि लुफना सिंदुना ngarang ओइनाम कम्युनिटी हॉल दा फांगथोकरे तौरमसिदा ओइनाम ग्राम पंचायत के चेयरपर्सन ओइनाम बिधु कादागी प्रेसिडेंट ए रविंद्र मसुंग असिस्टेंट कमिश्नर एक्साइज के जे कुमार सु सरगाखे इंडिया मसुंग म्यांमार के खुल लोन खुल अनिगी नात की थौरममा नुमितनि सुपना सिंगाई सब डिवीजन की मनुंग सेनबा न्यू टुसोम खुंद पांगथोखरे तौरमसिगी दमकता सोमरा मसुंग मसिगे ताइनबा म्यांमार के खुल सिंगदि म्यु क्याना इंटरनेशनल बॉर्डर लैंड लाक्लगा सरुयाखे इसागी ओइजबा थिबगिदमक वारी सानबा नते स्टेट असिगी अवनबा मा पुरकनबगिदमकता वारी सानबा हौगदोरबनी हाइना URF चेयरमैन लालैबना फंगदोखरे वाफम सिंग असि लोइतम खुनै द लैबा कुंट्रा सुबा असम राइफल्स की कॉम्प्लेक्स ता टेम्पररी डिजिग्नेटेड कैंप ता पांगथोकेबा यूनाइटेड रिवोल्यूशनरी फ्रंट की अहानबा मपोक कुमुन थोरमदा फंगदोकेबनी तोरमदुदा लुफसिगी होम अफेयर्स सेक्रेटरी रोहिणी मैते चीफ सेंट्रल फाइनेंस सिंखै मैते अमदी अते कैडर क्यासु सरयाके तारुंगी सरो अमा ओइना लोफसिगी लेखिदबा कैडर सिंगदा इकाई खुमनब उत्पा ओइना मिनिट अमा 2 मिनट लेफ्ट खिल ओइना लैसुकतुना इकाई खुमनब उत्की तोरमदुदा वा ngankiba singna hauzuki matamda yauloi singbu parja singna karamba wakhalolda khallibage haibadu miyamna mek sena khangnarba wafamne handak bharat sarkar ga wari sananabagi damak firef lawrliba se isa isagi oijaba thinaba lawrkiba wafamna te fangdoke home affairs secretary rohinina party asina lamdamasigi ngamkhayamadi nungsi sanana leiminanabagi damak ngasi fawda khongfam setna leiri yauloi sabak kayana masa masagi oijaba thinaba honarakpadagi ngasidi asengba yauloi kya masak thialle maramasina asigomba miat mipun sen thum khaiba kidnap tawriba madi bom langsinbana singba sathariba daku singasi maru fangna muthanaba lofasina honagani haike ta miam de bom lang chalaga aduga miam de namna biham mullaga mi pharaga re sam talaga ai koi thabak tawbai do adu hojiki matam da sana da braina khali aduna iu arena hariba daku haitare
हाइबा दाकू सिंहे मसिबु थिदोपा मसिबु मरु फंगना मांगहनबा Chairman Lanhaibana Santi Purakana Socket Popropangam URF na Lord Liba Kongtang si state asida awan Puraknabani Lufasina Lamdamasigi resource oriba Low Singomadi Mahimarong Tabada Putning Sangduna Wak Culture Ramadi Green Revolution Puraknaba Wanagani Masida Prazamiam na Sumating Bangbiu Haike Santi Yautraba Santi Latraba Ishada Ashaw Legani Ishada Pen the Legani Ishada Wat Legani Santi Habasidadi Aina Hajining Muda Masida Yaurim say, Minuchi say Batai, kindness lay Batai. Masida Nushi Batai, love legani. Masida respect Hungani, Masida Ikai Nova legani, Masida Hive in those Mutautai. Amadi Moruk Mapang singing Nushinaba, friendship is Hagalapagi, Ashumakayamale, peace Havishla Makoi, peace came under the Loina Sally. Masida Maram Murakanda Masi, you are Emna Ikuna. Central government ga yana ba mapura laba matungda aikona ngasi bistop sanction na ba haina sem sari masina kari kadai phawda khona sanction laga aikogi mai pa revolution pura kadagi haibudi tungi wani Haukiba Takaragi Mamang the Tokiba Huran Sinti Todokta Maoist Communist Party Manipurna Akanbawa from Hongdoktuna Warus in Purakiba Horticulture Department da Amukna Honana Yamlava sent from Mama Huran Kibagi Watok Lak Kibasi Lofasina Taraina Lobungam de Hairi Lofasigi Secretary Publicity and Propaganda Nonglal Maitina Tadropa Serolamada Mamang the Tokiba Wato Adugamari Sungli Lenedaba Atopa Project Kaya Amuk Huran Kibagi Watok Torakpa Sinatakpadi Department Sina Lomi Sinmimiam the Fangzagaba Sakto Kaya mafam kangandana huran kre haiduna lufa sina mamangda fongdokiba wafamadu amuka hena mayak sengale lupa crore na khuzing oiraga huran kiba senfa masina manipur miamda hakthengna yohlamba thoklabadi khonai sigi senwetlonda achoba awanba masoidna puraklamgani singilam singda maruoina thadagadaba yamlaba senfam kaya si maranai madamatum lepsin kiba asigi mutta singi lam singda yohlamba thoklagadi singmi miamgi wakalondasu anoba mangal amadi soidana leramgadabani adu Singmi Miam Gidamaka Tadar percent from a seat Luisang as Mako or officer Asina Haina Toklamba Asidi Quaidi level Tibani Hari Huranba Singasi Singmi Tami Kaidana Ladyba Makok Tongba Mayamasi Mayokta Apunba Ihowama Sangsin Minerasi Hairi Singi District Marigi Yamlaba sent from Gimatanga Pauxeda Marik Sumbo from Ama Pondora Liba Asida Love Asinasu Amuka Hanna Yangsin Dabayadre Haibadu Mayexing Takle Makatana Tizinba Sida Aran Batogi Sub Sabakudam Panglabadi Maus the Miamgaluna General Strike Yauna Ihoka Sangsilagani Hairi Kulumdoi Suba Senior National Fencing Championship Kidamak Non Residential Coaching Camp Ama Kumalampaki Sai SAG da Pangtok Lagani Coaching Asida Saruk Yadaba Sanori Sing Trial Selection da Saruk Yaba Yaroi Sanori Amasung Coursing na Manipur Fencing Association ge Secretary da Thasigi Taramarigi Ayupung Nifalda Report Toranava Kangale Ngasi upung Nipal minute Kuntarom Taba Duaida Yaripo Police Station Manung Senba Sangam Dabidagi Andro Taba Yaba Lambigi Waheng Kongda Nomina Panba Asiba Haksang Amalamle Police Tagi Pangba Pauda Narang Numidang Pung Nipal minute Kuntarom Taba Aduaida Mapam Aduaida Nomai Kapagi Makol Tabadigi Singnaduna Ngasi Setuna Yengluda Lekagi Mui Singna Asiba Haksang Matadun Lady Haina Kangalakpani Muesigi Kok Amadinanganda Nomina Panbagi Dak from Lay Asibagi Manakta Grenade ama M16 ge kapthok kraba tokning ama kapa yariba maru ama tarami myoyasi sei kontra homdorong ge lenga oigini yaripo police na masok maming khangdok na jenums ki mokta thamkhre hari amaromda ngarang numidang pung mapalnom taba matamda Imphal More lambi ge kondong lairambi manakta myoy ma sina fangle police tagi fangba pauda lekhidraba myoy adudi thangmilin haukif sei kungamapan apokpa thangnan haukif more ward number mapan dagini mahna idea ma plan Tongna Bahonabada Pokhairak Padagi Siba Mali Hairi Manipur People's Party General Secretary Oramba Major Akoizam Nilakaman Laikidabagi Kuntra Subaning Singh Thorum Nasi Brahmapur Mangzil Mamang Leba Imphal Municipal Council Gi Hana Councillor Oramba Nimai Sramagi Yum the Fangtokre MPP Gi Paukse Ihogi Editor Madi Party Gi Pakholoi Oramba AK Sanatona Major Nilakaman Gi Matang the Wanganki Ningsing Bayai Major Nilakamal Se Lisingamasapal Marpo Hundogi January Gitang Taret Ki Numidang Oramba MPP office tagi Kwagaitel nganapi thong manak talay bamayumda hankibada Kwagaitel yoromdaida sakhang daba myoy ahungi marak tagi amana noman kaptuna hatkibani
ngasi muruba pau amukana pizri maram jati na khundokpa horokpadagi pangthok tuna lakpa kanghi festival ngarang pangthokre ISTV news meng tabri puno po amukana purudre